салом, тамошобинони азиз. Имрӯз ҳам як имконият шуд, як видеои дигар барои шумоҳо сабт кунам ва аввалин дараҷа дуо мекунам, ки худованд суханони худро дар даҳони ман гузорад ва он чизе ки ман мегӯям шуморо баракат диҳад. хуб, дар яке аз видеоҳои худ пештара ман нақл кардам, ки худо ба ман ба таври аҷоиб аз рӯи дуо кор ёфта дод ва дар давоми ҳамон вақт, вақте ки худо ба ман ваъда дод, ки ман кор накобам, худаш кор мефиристад ва ҳақиқатан ҳамин хел ҳам шуд. худованд як чиз ёд дод. Ман аз китоби Яъқуб мехондам ва инҷо китоби муқаддас дар пеши ман, аҳди нав аст. Ин ҳамон қисмест, ки дар бораи Исои Масеҳ дар инҷо нақл карда мешавад ва дар даруни ин китобе ба номи Яъқуб аст ва мо аз ҳамин китоби Яъқуб мехонем, ки Яъқуб шогирди Исои Масеҳ буд. хуб, дар китоби Яъқуб боби дуюм гуфта мешавад: инак эй бародарону хоҳаронам, чӣ фоида аст, агар касе гӯяд, ки имон дорад, аммо амал накунад? Магар чунин имон вайро наҷот дода метавонад? Яъне худованд мегӯяд, ки фақат имон дорам гуфтан кифоя нест. Бо зиндагӣ бояд ҳамон имон нишон дода шавад. Лекин чӣ хел? Боз ман мегӯяд, ки имон ҳам агар беамал бошад, имони мурда аст. ҳар имон бояд амал дошта бошад. Яъне ҳар имон, вақте касе ки мегӯяд, ки ман имон дорам, ин имон санҷида мешавад. Шояд касе мегӯяд, яке имон дорад, дигаре бошад амал мекунад. Ман мегӯям, кани ба ман имони беамалатро нишон деҳ ва ман ба ту дар амали худ имонамро нишон медиҳам. Ана ту имон дорӣ, ки Худо ягона аст? Кори хуб мекунӣ, аммо ҳатто ҷинҳо ба ин бовар мекунанд ва бинобар ин меларзанд. Эй беақл, мехоҳӣ исбот кунам, ки имон беамал фоида надорад. Ту медонӣ, ки аҷдодамон Иброҳим писараш Исҳоқро дар болои қурбонгоҳ қурбонӣ карданӣ шуда буд. Магар на ба хотири ҳамин амалаш ӯ беайб ҳисобида шуд. мебинӣ, ки ӯ ҳам бовар карду, ҳам амал кард ва имонаш бо амал пурра шуд. ана ҳамин тавр гуфтаҳои навиштаҷот, ки Иброҳим ба Худо бовар кард ва барои ҳамин Худо ӯро беайб ҳисоб намуд, иҷро гаштанд ва ӯ дӯсти Худо номида шуд. ҳамин ҷо вақте хондам, Худованд ба ман як чиз нишон дод. Гуфт, ки ҳар имон санҷида мешавад. ва вақте бисёр одамо дар бораи имон мегӯянд, мегӯянд, ки имон беамал мурда аст, мегӯянд, кори хуб кардан дар кор, кори нек кардан дар кор. дуруст, кори нек кардан дар кор. Исои Масеҳ моро ба кори нек даъват кардааст. Вале кори нек бинед, дар ҳаёти Иброҳим магар вай кори нек мекард? ва бояд писарашро қурбонӣ мекард. ва ҳамин рӯзҳо мусулмонҳо иди қурбон қайд мекунанд. дар асл дар Таврот фаҳмонда мешавад, ки ин қурбонӣ аслаш чӣ буд? қурбоние, ки Иброҳим бояд мекард, дар асл имтиҳони имонаш буд. Масалан, вақте Иброҳим фарзанддор шуда наметавонист, Худо ба вай ваъда дод, ки аз Иброҳим насли бузурге мебарорад, аз Иброҳим ва занаш Соро. Вақт мегузарад ва ин ҳама дар китоби Таврот навишта шудааст. Вақт мегузарад ва баъд аз чанд вақт Соро нотоқат мешавад, мегӯяд, ана ман фарзанддор шуда наметавонам. Шояд Худо дигар чизро дар назар дошт. Биё ҳамин канизаки маро Ҳоҷаро ба занӣ гир. Иброҳим розӣ мешавад, Ҳоҷаро ба занӣ мегирад ва Исмоил таваллуд мешавад. Вале баъд аз чанд вақт Худо мегӯяд, ки ман ба ту ваъда дода будам, ваъдаамро иҷро мекунам. ва ҳақиқатан Соро дар синни 99 солагии худаш ҳомиладор мешавад ва дар синни 100 солагӣ таваллуд мекунад. агар хато накунам, бояд Тавротро гашта хонам. Лекин хеле пир мешавад дар синну соли пирӣ. Иброҳим ҳам хеле пир шуда буд. Дар синну соли пирӣ онҳо Исҳоқ таваллуд мешавад барои онҳо.
و خدا میگه که از اسحاق من همون نسلی که به تو وعده داده بودم میبرارم. ابراهیم باور کرد. لیکن ایمان ابراهیم از کجا سنجیده میشد؟ انمی و خدا ایمان ابراهیم را سنجیدنی بود. گفت فرزندت را قربانی کن. بینید بعضی میگن که او ایمان ابراهیم در همین بود که وی فرزندش را تیار بود قربانی کند. در زمان ابراهیم فرزند را قربانی کردن دیگر خداهای دروغ که آدم‌ها در همون زمان خدا گفته پرستش میکردن، در اصل بود پرستی بود، در اصل جن پرستی بود، فرزندای خود را قربانی میکردن. این یک چیزی نو نبود. برعکس خدا گفته بود که اگر تو باوری داری که من از اسحاق به تو نسل میبرارم و من باوریت را نشان ده، تو میتونی باور کنی که اگر تو اسحاق را قربانی کنی، حتی وقتی قربانی کردنت من قدرت دارم که اسحاق را باز به حیات بیارم و از نسل اسحاق همون قومی که به تو وعده دادم اجرا می شود، می بیاید. انا این باید ابراهیم باور میکرد که اگر خدا مرا حاضر میگوید که فرزندم را، انمو فرزند رو که از او باید نسل، پسر سارا، از سارا باید نسل ابراهیم بیاید، انمین رو خدا وعده داد. پس اگر حاضر میگوید که همین فرزندت را قربانی کن، پس خدا میتواند که این فرزند را باز به حیات بیارد و از اون نسل دهد. این ایمان ابراهیم بود. بنابراین چون که در زمان ابراهیم دیگران فرزندان خود را قربانی میکردند، بعد از ابراهیم هم قربانی میکردند، حتی در زمان عیسی مسیح قربانی میکردند. در دیگر خداهایی که ملت‌های دیگر پرستش میکردند، فرزند قربانی کردن یک چیز عادی بود برای آنها. لیکن خدای ابراهیم، خدایی که زمین و آسمان را آفرید و ابراهیم را دعوت کرد، وی کشتن فرزند را روا نمی‌بیند، خدا نمیخواهد. برای همین ایمان ابراهیم وابسته بود که فرزندش باز زنده می شود. برای همین وقتی که اسحاق رو به قربانی کردن میبرد، به خدمتگارانش میگه که شما در همین جا دامن کوه ایستید و من و اسحاق برمیگردیم. وی باوری داشت که خدا همیشه قدرت دارد که اسحاق را باز زنده میکند و تا لحظه آخرین این باوری را داشت. برای همین و باوری داشت که وقتی کرد را برداشت سر اسحاق، اگر من حاضر سرش را برم هم خدا وی را زنده میکند، گفته باور میکرد. و در همین لحظه وقتی که کرد را برداشت و برای کشتن اسحاق تیار بود، فرشته خدا اومد و گفت که این کارو نکن، چون که خدا ایمان تو را دید. و در حیات خودم شخصی من هم همین چیز درس شد و همه وقتی که من دعا میکنم و خداوند به من یگون وعده میدهد، خیلی که در همین در دوشنبه به خداوند به من وعده داد، گفت که نکوب کار برای خودت جستجو نکن، من برای تو کار میفرستم. اگر من ایمان نداشتم، اگر من باید ایمان خود رو نشان میدادم و ایمان من در همین بود که من باید نمیکفتم. بود لحظه ها که من از پیش همون جایی که روزنامه میفروختن ایستاده میگفتم که یک روزنامه خریده بینم اعلان ها شاید باشد در یگان مؤسسه و تشکیلات یگان جا کار ممکن کارگر در کار باشد. لیکن همون جا باز می ایستادم میگفتم من به سخن خدا باور میکنم یا اینکه به قوت خودم. و وقتی که همین در وقت وسوسه بازم دعا کرده میگفتم نه خدا من به تو باور میکنم و خداوند قوت میداد و من نکفتم کار، تماما نکفتم و خداوند با روح بزرگش همین کار رو برای من تهیه کرد. و شما می توانید ویدیو این رو درباره این کاری که خدا به من داد تماشا کنید. من شاید در زیر امین ویدیو میگذارم، چخل آن ویدیو رو یافته تماشا کرده می توانید. بنابراین وقتی دعا میکنید به خداوند، یگان اگر محتاجی دارید یا یگان چیز از خدا سوال دارید، وقتی دعا میکنید و کلام خدا رو میخوانید، حتما خداوند به شما راه نشان میدهد، حتما خداوند به شما وعده میدهد و همین وقت
дигар ба ҳеҷ чӣ нигоҳ накунед, балки фақат ба ваъдаи Худо таваккал кунед ва бовар кунед монанде ки Иброҳим аллакай дар даруни дилаш тайёр буд ки писараш мурда баъд зинда мешавад ва ҳақиқатан ба ҷои писараш Худованд як барраи дигар тайёр кард дар ҳамунҷо. монанди Иброҳим шумоҳо ҳам имони худро нишон дода метавонед бо амали худ. Он чӣ Худованд ба шумо мегӯяд, ҳамонро иҷро кунед ва шумо мӯъҷизаи Худоро мебинед. хуб, то видеои оянда агар шумо ягон савол доред, илтимос дар комментарияҳо нависед ва видеои мо агар маъқул шуда бошад, ҳамун тугмачаи маъқулро зер кунед, пахш кунед ва агар боз обуна шавед бозам хуб аст. бисёртар боз видеоҳо сабт мекунем ва фақат дуо мекунам ки ин видео, ин суханоне ки ман гуфтам барои шумо баракат шавад, ёрдам диҳад. хеле ки ба ман ёрдам дода буд. каломи Худованд қудрати бепоён дорад. ва агар мехоҳед нависед ки аз куҷо шумо ин видеоро тамошо мекунед. барои ман ин як чизи шавқовар фаҳмам ки дар кадом кунҷҳои дунё одамо ҳастанд ва видеои маро тамошо мекунанд. хуб, раҳмати калон барои тамошо. То видеои оянда.